Lwak lutela dini kilotela te kwar mukene pagamente time tigamente mi Uganda ke chieng ma bokonyo Roco ko Dano mai Kumalo mi Uganda lok mano ka tiko ni kar ma do tero ma pon ma fut piya kera la ma tio ne Kumalo mi Uganda inge lweny pa adwi arem tero ma piere ki wiye kabedo mani dul court me lo man ICC no bakero bu yuk makeloni trust fund me chuljo mo icing adwi arem yo watin fut piya no kon mukeken ke bot gamente mi Uganda ben kite yuk man gino logo matut bot Dennis Oti pilogangi mo chwiny iwanyo television. Rebedni lweny pa adwi LRA ogirdo mwaka mapola tangich ento inoni adukne futie mateka tira Kumalo mi Uganda. Rache dong loyo ikum jo makono no gen guberi lweny man kimako gi guberi lum tek gudugu dongiti kin pachi ento kony mo matima mir gen gunong ma akibot gamente ke jo ma mir no kony gini petie katime kin magen gi bero kere tina mo nywali lum ma wa ko bani enu binu mahe utetere lum o mahe ya bon der gas o luma shel te binywal kere te nywale lum kunu ma wa wani ma wa te biduogo enu duog wani bera bepe ma wa binu duogo ma wa te beri mwaka ya ma wa te tako yunge ta mere kwa me anda tia kwa pe kwa yot atia beru kere min bawa eto min bawa no pe tia tera be tia ko bania wara ma papa kere tota lo ma pura na nang pe o ko bani mono kana beru abed guna ngani lo ma pura na pe man chani mira wara pu chene porra Dano eno miwana takwa do tia kwa yu wun gamente kai ram konyo wa wun wan jo duogi lumi pien chimu tok dang tia tek uberu ko bini nen Dano no duogi lum uberu nyaha mo duogi lum u totero nywale lum omiyo kwa wat petika na yot Lwak kono magitie gu karpego man ki yelle pigi dok ki kero kono chik ma weko gamente biber ki kare mitimo jemmi mamete kin mamete kwere la wore kin man mi kwero kono nino man mi gengo kono tim ger kin man mi voro ma time ke baka underground mati boma madit mi Gulu inoni joma pat go beri kar mi nywako tamgi kun gi mogoni gamente omiro kwan chik man mi transitional justice ki logo dok chik weko betikar mi konyo dogotiel ko jo makono gubero ilum Benard Luhum matiu kono ke dula chel makono neno kit makit gwako kere kitwer Dano mati Kumalo mi Uganda ikar mati ka lokela chon mamegwa eno wachi anyure je mukene machalo neno machalo tiene bere kibibere ka keto biak libi kuma menene ni kikwero weko kony kibere lok me chul unyo reparation bapol kar waloko yene cha mukene tiche bidogo yot enen policy ni no dogo tiek Mego Stella la mega chel mabena kono okwo kono ichi adwi pa LRA udugu kila tena chel dong tie director pa wo victim kubu kono kin tich pa duo man mateki en beno nywako kun wajoni on mati ko bero tie ilobo mamegwa kuno waribo chinka chel ana lego PDF ikin wakany enge apola kar ka chiero pienta mukene ka gimono time ki wai victims era yo timo gimo ki ken marach mo time Kumalo me Uganda iya gikine ki wati jomo dugu ki lum wayo me chate bene ki wayo ni mero mon mogu dugu ki lum ene gitika chate Pilokangea ma chwiny iwan Luo TV an Dennis Oti Gulu City